Maya pabengi po, kaya kayong kaluguran kong kapatad kang Kristo. Pasibay matitipon tamo, kening kapag masusyan, naning banal ay Eucharistia. Kapamilatan da rin panalangin at kanta, makyabe tamo, king balang metong, banagawa tayong makabaldugan, iting kapag masusyan. Iyabe tala, karing panalangin tamo, ing kapasalamatan da. Parish of the Lord's Annunciation. Ding sa sakupa na Barangay San Vicente, Barangay San Miguel, Barangay Divisoria, Barangay Nueva Victoria, Barangay Sabanilla, Barangay Masamat, Sitio Dayat, Sitio Mabalukok, Fiesta Communities, Lakeshore, Beverly Subdivision, at ding mandated organizations. Nestor Gloria Sampang, Arlene Esguera and family, Raming Mel Jimenez and family, Brian Maxwell Briel Samson, Max Lita Cabi, Arnel Jane Cuyugan, Henry Josie Sampang and family, Jimmy Magtira, Wela Tolentino and family, Liza Baluyot and family, Roman Quizon and family, Joseph Salas and family, Mr. and Mrs. Macario Liwanag, Lolita Pangilinan and family, Jeline Maniego and family, Carol Lopez and family, Zenaida Muñoz and family, Cavan Johan Sulibaga, Jane Maribel Gomez and family, Lilian Woodard, Antonio Cuyugan and family, Marco Cuyugan and family, Roger Cuyugan and family, Willie Leia Vitangkul and family, Emily Fulgencio, Elmer and Ponce Yumul and family, Nida Suba and family, Bernard Early Calbang and family, Ariel, Jofines and Joshua Makabali, Merly Makabali and family, Mr. and Mrs. Irene Dairit and family, Jory April Manaloto and family, Jessie Ellen Dizon and family, Jelly Doris Pangilinan and family, Ana Marik Razon and family, Ronnie and Yoli Magsino and family, Faye, June and CJ Ganya, Nestor and Angie Bautista and family, Evelyn Gomez and family, Luz Paul Gonzalez and family, Teresita Gomez and family, Arnel and Edita Icaro and family, Joel and Jeng Gintu and family, Christopher Guarin and family, Lito and Josie Guarin and family, Jomel and Elsie Panlilio and family, Joel Tumang and family, Alan Caronan and family, Carlo and Tricia Digneneng and family, Jason Paras and family, Nora Cuyugan and family, Jaylee Maniti and family, Remillo Lolita Pangilinan and family, Maris Princess Gorospe and family, Romeo May Bautista and family, Jayden Cuyugan and family, Angel Perez and family, Lester Jasmine Gintu, Teresita Leonardo Manoloto and family, Basyong Cuyugan and family, Liza Dizon and family, Feliciano family, Bonifacio family, Lita Alonzo and family, Elsie Dizon and family, Fortunato and Dayan. Para karingkarelang kayadwanan, Mayor Teddy Tumang and family, Rachel, Michael, Paul Marie and Grabel Marie, Constancia and Romel Torno, Christine Raquel Cuyugan, Raymond Jonaline Pascual, Lani Alegria, Jennifer and Jalen Quinn and Jeniel J. Vergara, Alfred Alan, Juliet Magtira, Jewel Gonzalez, Nel Gonzalez, Francisca Garcia, Teresa and Jomar Makabali, Arwin Tiglao, Vince, Vanessa and Jean Montano,
Merigale Timbol, Mark Gabriel Timbol, Milagros Liwanag, Nicole Dizon, Aldrich Simeon, Romalyn Maniego, Marisa Reyes and family, Francis Luis Calbang, Crisia Calbang, Edwin Fernandez, Earl Patrick Fernandez, Selina Takaysan, Jocelyn Malyari, Alan Gonzalez and family, Gloria Sampang, Delia Lising, Ding Magmasusi Karingaldorang Kebaytan, Gloria Esguera, John Jercel Marcado, Aldrin de Guzman, Rez Kabungkal. At para Karingkarelang Kaladwa, Yolanda Dizon, Alfredo Alejandra Ligaya, Renante Gomez, Marta Torno, Bernardina Quizon, Pedro Gregoria Alfredo Sr., Dominador and Alma Macabali, Attorney Abelardo Gorospe, Luis Badribadora Jimenez, Magno Catalina Supan, Gloria Maniago Jose, Francisco Tayag, Policarpio Andrea June Tayag, Elisa Onofre, Atelano Olivia Jesus Atienza, Antonio Leonza Atienza, Jose Sr. and Junior Magtira, Juanita Nicolas Cunan, Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, John Emmanuel Montano, Romulo Gloria Athena Faith Gamboa, Enrico Yumul, Eleuterio Lutgarda, Leonisha and Laureano Esguera, para Karing Kaladwa, King Purgatorio, Lilibet Salas, Leopoldo Salita, Candido Marieta Quizon, Josefina Paula Pinpin, Maria Liwanag, Serviliano Liwanag, Fermin Eufrosinia Gonzales, Francisco Esguera, John Kisim Sambilio, Bonifacio Letisa Robinson Emelito Tongol, Conchita Simeon Maniego, Robert Maniego, Ricardo Lopez Jr., Jose Fabian, Emerenciana Baluyot, Arnel Mercado, Edilbert Fabian, Roque Mamangon, Ignacio Malyari, Reymalda Malyari, Celi at Poli Sarmiento, Alfredo Reyes, Purificacion Rogelio Lacson, Filomeno Miranda, Victorina Mercado, Francis Calbang, Ignacio Filipinas at Noel Macabali, Reinerio Llanera, Glenn Dayan Bansil, Carissa Edwin Castro, Normando Bondok, Norberto Dizon, Armanda Yolanda Dizon, Angelita Roland Banifira, Benjamin Reyes, Pedro Juanita Sunga, Maridi Gomez, Rodrigo Ibe, Justina Mendoza, Mamento Julia Gonzalo, Rowel Rossi Par, Cesar Senior Malyari, Jose Victoria Joey Magsino, Edwin Gonzales, Roy Aguas, Nilo Fe Jenaline Colina, Maximino Gomez, Mark Christian and Alan Macabali, Mildred Baluyot, Teodosio Loreta Tumang, Rolando Sikat, Ernesto Adelaida Panlilio, Avelina Monica David, Angelo Cuyugan, Marivic Zenaida Teofista Carlos Sr. Pacheco, Maricris Cecilia Agnes Jalen Manalansan, Edgar Catherine Lising, Gertrudes Quirino Malyari, Ricardo Picrona, Modesta Esguera, Rosalia del Rosario, Hilaria Sagum, Juanita Alejandro Bautista, Jose Senior Pangilinan, Jaime Ranz Pangilinan, Homer Punzalan, Benito Marita Mamangon, Rosinda Herisa Jimenez, Mateo Marcela Ricardo Malonzo, Rodrigo Malonzo, Dante Lanchico, Edwin Kabatbat, Ising Bacani, Florentino Bondok, Ruben Gonzales, Maria Luzar Javier,
at Rogelio Alonzo. Abe-yabe tamo pungyening mamuge kang Kristo, kapamilataning kayampari at makyabe kimpa magkanta, kimpa muklat adalit, talakad tamo po.
Kinig po ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay kayo. At keka antimurin. Kalukuran kapatid, kaniting kapag masusyan tamo, king solemning celebration ng pamaganonsyo, king pangabait na ng Ginoong Jesus, kapamilatanan ng Birhen Maria. At doon taking nga pong Ginoo, na sana makananong i Maria, imbiena, may mungayang babye, kikatamu yapin ni Kristo, itamo mo naman sana kimbieta mo, mamunga tamo naman Kristo, bang kanita kimpamya biyebeta mo, na bang nandamo naman ding aliwa, ing kaya pana ning apong Ginoo. Para karetang pamikatagon, na maging maslam at mapait ing kakatang bunga, at ememesikanan king kasalpantayanan daring aliwa, uling aliwa ing apong Ginoo linto kimbieta mo, nune ing karokan at pamikasala. Baligdan tamo iting mikmong kalungkutan at sisyan tamo harapan ng apong Ginoo at harapan ng balang betong kay katamo. Amin ang kukin Diyos, ang mayupayan tuto, At kaya kayong kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita panigapuko kangnuan ang Mariyang Kapilan Man Virhen, karing sablang anghelang pong banal, at kaya kayong kapatad, inipanalain niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. King Diyos, ang mayupayan tuto, pakaluluan na katamo. At yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamuan sana kimbiye, alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, biran meng may katawan tao ingke kang amano, king malayat siya na ng Virgen Maria. Pagkalog mo sana king kaming kikilala king kadyosana at pangataw, nidala pagligtas sa tinubod mo, pangituliran mi mo namang miwangis king kayang kadyosan. Itiadwan mi kay kawa Diyos, king kapamilatan ni Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po magaring kambe mo, king kami tunganin pa na Espiritu, manggaman king alangan ka. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Karingal Doreta, migsalita ang ginukang akas at ngana. Mawad kang metong awaga, king ginung kaya kang Diyos. Maging iti, wagaya mang manibatan, king kalalaman ning syol, o manibatan yaman, king kamatas-matasan abanwa. Ali, e kumanyawad metong awaga, king ginu, nga nang may kibat akas. E keburing panyubukan ing ginu. Kanita, nga nang tinuglong Isayas. Makiramdam kayo, ikayong palipi ng aring David. E pamakagyuke kayo, ing panyubukan yu lakapibabatan ding tao. Pati pa naman, ing kapibabatan ning Diyos ko, panyubukan buriyo. Ing ginu mismo, ulinita, di na kayong metong awaga. Ing waga, antiya keni. Ing meto nga virhen, kagliya, at elambat, ibayit ni ing metong anak alalaki, aawsana ning lagyong Emmanuel. Pakasamas na nyo rin kaya kong plano, dapot teti, elamag tagumpe, pikayarian nyo itang sablang buriyong daptan, dapot itingan, muli mo king ala, pablasanging Diyos, makasawt ya, busalmi. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
bat king kabubusan alaning puso ko. Ipakilala ko alang likod, inggit kang katuliran, king busan ani maragul at pamitipon-tipon, ala kung balaktok ng magsalita, anti mo Ginoo, imbalukong masala. Ako sa likod, king luko, inggit ka katuliran, bagkus pisya ko, insawop mo, at kinggit kang katutuan, king busali pamitipon, akara kulang. Oy niatyo ko, harapan mo Ginoo, matulang mo, tuparan ikamuyan mo. Oy niatyo ko, harapan mo Ginoo, matulang mo, tuparan ikamuyan Pamamasang iba't king sulat karing Hebreyo. Kapatad, ingdaya rading toro, ampon ingdaya rading kambing. Kapilan man namalyaring alako ing kasalanan. Inyang ikristo umeneng datang ketiking yato, nga nang sinabi king Diyos. Ika maburi king sakripisyo o karing ayin.
sidyame ing metong akatawan para kanako. Eko matutula king pamidawon karing animal adurulukan da karing altar o karing sakripisyong kapamayaran para karing kasalanan. Ngako kanitang sinabi, antimo nung makananong misulat tungkol kako king rolyo ning batas. Ati ko keni o Diyos, daratang ko bantupad king kaburyan mo. Pansinan yu king sinabi ng mumuna. Eka maburi karetang yuyutos ng sukat midawon ning batas. Nga nawari, karing sakripisyo, ayin akakanan, ayin adurulukan, ang poding sakripisyong kapamayaran karing kasalanan, at eka metula kareti. At kaibat naniti nga nang sasabi, ati ko keni, daratang ko bantupad king kaburyan mo. Nano pata, wawaksino ring minunang uring sakripisyo at yayalili na kareti ing sakripisyo ng Kristo. At ing kaburyan aamanwa ng tuparan na, yapin ing itamo, mi pabanalan tamo. King kapamilatan ning pamidawon king katawan ng Hesukristo. Misan mo at para ka ring sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalantaya ing mayap a balita. Ingginuman tabe ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang Lukas. Tiburan ning Dios ing Anghel Gabriel, king metong abalen ning Galilea, amilagyuan Nazaret. King metong a virhen, a makatangunang maging asawa, ning metong alalaking milagyuan Jose, metong apalipi ning Aring David, at ing lagyunan ning virhen, Maria. Karas ning anghel, sinabi na kaya, tumula ka,
ikang kipnuan grasya, inginu at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay. Misdan niyang emunano i Maria, inyang dimdam na ing amanong antikaniti, at isip-isipan na, nung nano kaya kabaldugan, iting pamamuge. Dapot sinabi na kaya ning anghel, Maria, katatakot, uling kalugod-lugod ka, king mataning Diyos. Lawan mo, kagli ka, at ibayit me ing metong ayanak alalaki, at ing ipalagyo mo kaya, Jesus. Maging maulaya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan. Ibiyene kaya ning Ginong Diyos ing trono ng David, api pumpunana. Mag-ariya king balen ng Jacob, kapilanman. Ing kayang pamag-ari, alang kapupusan. Kitang ng Maria, king anghel, makananong mapalyari iti, ngening ako, metong kong virhen. May kibat ya kaya ing anghel, ing banal na espiritu ti payakeka, at ing upaya ning kakatas-katasan, lilungan naka. Inyay nganak amibayit keka, banalya, at mayaw siyang anak ning Diyos. Lawan mo, ing kamag-anak mong Isabel, busal ning kayang ketuan, pingagli niya naman ing metong ay anak alalaki, kanam na ng bulan ngeni, lipat ning sasabyan daring tao, king baugya, pablasang para king Diyos, alang imposible. Sinabi ng Maria, metong kung alipan ning Ginoo, marapat kabud ka na ako, anti mo ingging kasmong amano. Kay ba't nanita, likwane ning anghel. Ing maya pabalita ning Ginoo, So milabas na naman po yung pabanwa at may kitikit na naman para king kay katam banwahang pamagmasusi king kapiesta na ng kay katamong parokya po ing Lord's Annunciation Parish. At banwa etamo sa asawa na darandaman tayo, darandaman lalo na ing Ebanghelyo. Pa po master yun Okay, siguro master tane, pero yung kutang alwa mo yung master tayo, nung babayayan tayo. Kasi, importante kini, alwa mo itang memorize tayo ng Ebanghelyo, kasi nung memorize siya mo, ita na magmisa. Padalada niya mo kay kayong text. Pero, bano-banwa, mititipon tamo, at makiramdam tamo, king amano na ning apong gina. At kinita mo lawan, kayong pamiyanggunam tamo, para king banwang iti, kaniting kapiestan, wala kayong di ng tamong pansin, ing halimbawa ng Maria. Makananyang maging hindu, Maria. Makananyang maging ima. Kasi, nang timoy din damtamo, manakasiping, manakayabi, bayo na pa may yabi, Jose,
mubuktot ne. So, makananyang making enduya, Maria, uli na rin kayang tango. Tinanguya kay ngapong Ginoo. Dali ang tamo yung ngapong Ginoo, talagang king kayang lugod, lelang anak katamo, atin tamong freedom, atin tang kalayan. At atang diyang atin yung buring gawan mayap, nakasakala na batal, kaya ba't dapat wining gawan mo? Ali, manaya yake ka, at manaya kang makibat, king kayang kaburyan. Maria, tinanguya, kining daralana, amano na ning apong Ginoo, ing anghel. So niyang mandaya, Maria nga na, kalugod-lugod ka. Kasanting na po, ning mayawis kang beloved. Ne? At yung pong metong talasulat, Henry Nouwen, at niya pong metong libro, metong ikaring peka masali ng libro ita, The Beloved. Mary is the beloved. And of course, itamungan, we are beloved. Kasanting ingaws mayawis kang liguran. Pero importante, makananuya ing biyanan ng liguran. Ing biyanan ng liguran, makibat siya, ketang linugod kaya. Nya sa aking umpisa ng anghel, sabi na, Maria, kalugod-lugod ka. Ing Diyos at tsuke ka. Ne? At uling kalugod-lugod ka, at kaluguran na kaning hapong Ginoo, agkatana ka, bangkanita, ing kayang planong pamagligtas, mika katuparan. Of course, Maria nalubusan na intindihan ito. Lalong-lalo na, anyang kausanin ng hapong Ginoo, mambat keng neto nga syudad. Ne po, ba't siya kayo ni San Vicente? Taga San Vicente, Kubo, nga naman taga Manila, nga na. Ne? Pero yung hapong Ginoo, sa pamilya taning anghel, pinili ni, anong say mo, nga na. Baka na ano ito, nga na. Metong kong birhen. At sinabi ng anghel, yung Espiritu na ni nga pong Ginoo, yambala. Yung lulugod kay ka, yambala. Panayana mo, yung kay kantang mo. At yung Maria, tinanguya. Tinanguya, Maria. Makanano yung may gumpisang kinagli, Maria. Meron to niyang biyabas sa malulot. Kakagli ko nga na. Nahanin kayang, makananyang kinagli. Agpang ka rin kay katangaw ang Santambon Church Fathers. King ding tatang na ni Santa Iglesia rin talaturo. Bawa rin St. Augustine, then insta sabienda, Maria kinaglia. Unang-muna, kapamilya tana kanuning balukbuk. Through hearing. Ne? Kapamilya tana ng balukbuk. Kapamilya tana ng kayang pamakiramdam. Anyang may kiramdam niya kin Diyos, kin anghel, tinanguya, kinaglia. Epo, kinaglia. At ang milyari, uling may kiramdam niya, libane ing biyena ning amano na ning apong Ginoo. At anyang linob yaking biyena, may mungaya ing biyenang Maria. Yapot ang mga dita mo po, Bapo Maria, ne? Imbunga na ning at siyan mo, Jesus. At puri ka kung di nang tampansin ita. Kulintanda ng tamo misa ni Jesus, makisabi ya karin tao, tuturuya kaya binoran disipulo na, kaya ba't ating meto nga tao? Sabi na, imamo po rin kapatid mo, tsula kita. Anto nanda ka. Na sinabi ng Jesus, ninureng imako, ninureng kapatid ko. Tiro nalaret ang kayabi na. At sinabi na, ninuman ng makiramdam, kingamano na ng apong Ginoo, at ini babiyaya ni kimbena, o yan ni imako. O yan ang kapatid ko. Kindiwa na niti, itamo mo naman pala malyari tamong induna ng apong Ginoo. Yapong mon, malyari ang maging induna ng apong Ginoo. Yapong Paul,
malyari yanon maging indunan ni nga pong Ginoo. Ne po. Aliwa mo rin babae, ilang malyaring indo. Ita mo maging indo tamo ni nga pong Ginoo. Ita mo malyaring kapatid na katamo ni nga pong Ginoo. Makanano, uli na ni pamakiramdam. Potang makiramdam taking nga pong Ginoo. At ini pamakiramdam tamo, luba na katamo ning kayang amano, kanita tamo magumpisang maglihi. Yan diyang itamo lalaki, pwede tang maglihi. Ne po. Kim pamakiramdam, king amano na ng apong Ginoo. At po tang luba na katamo naman ng amano ng apong Ginoo. At yan, yang mamunga kim biyatamo, nani yung bunga na, Kristo. Tandaan tamo po, may binyag tamo, at ang may kumpil tamo, inginawad tamo, so panakatan ng Espiritu, ban makiwangis tamo kang Kristo. Nandun pong bayo tamo gumpisa, sinabi ko kay kayo, balik dan tala retang pamikatagon kay biye tamo, na reng meging bunga tamo, ela maka Kristo. Den bunga tamo mas lamlat mapait, na ring kakakayabe tamo, mga slamla. May po. At herang katabo rin kakakayabe. Ipanagkat na din kay katang celebration, ita mo man, adwanan ni nga pong Ginoo kay katamo, miya kay katamo, bibiya kay katamo, bangkanita yung biyata mo, mamungayang Kristo. Yapin po mayawis tamong Kristiyano. Yung biyata mo, Kristo. At yun isang kan, nung bangkit king misa, potan tatanggapan tayo ay Kristo. Iya mo po metong amalating ostya, yung kay katamong tatanggapan. Yung tatanggapan tamo, Kristo. Kristo lang patugot papakana na katamo, king biyana. Bang kanita itamo mo naman, yung biyata mo, mamunga tamo namang Kristo. Kalupa ng Maria, ing bunga na ning biyena, yapin ing amano na may katawan tao. Napot ang pakiramdam tam, at kay batim pakiramdaman tam, yan po ang lungkog kem puso tamo. Potang ing apong kinuing kayang amano, yung pabusan tamong lungkog king biya tamo. Kanitaya mamunga ing apong kinuing. Of course, ing opposite na nini, malyarya mo rin. Usong ini, dakal tapakiramdaman, lalong-lalo na rin kay katan text. Potang ating kang damdaman, mo manapapansinan ng kainding dam mo ngayon, patse linob ya kay ka, ing lumwal kaya Kristo no ne basura. Napin potang linob ya kay ka, at magumpisa na kang magsalita, kanita na magulo. Kaya po makanyan Napin dapat mimingat tamo kaya katang pangkiramdaman. Mimingat tamo basta pangkiramdaman pahaluban kayong sarili. Pakiramdaman tayo, boses. Sanayan tayo sarili tamo kayong boses na ng apong Ginoo. Uling mahalalagwa kayong makiramdam kayong apong Ginoo. Misa nating metong ay anak amalati. Po, 5 banwa. 5 banwang anak lalaki. So, kita pong garapon at yung pong cookies. So, retang cookies, deta 5 la. So, anyang akit na lang imana, ba? Nga na, o tadwain king wamo. Bakit? Nyalawa na rin may tagan, pilan la? Ilan la? Makiramdam mo kayo. So, at na lang mo po. At wala rin may wala. Sabi ng makanyan, Junjun, yan. O bati ka, makanyang ka, anak. O tadwala rin king wamo, dapat metong mo. Tandanan mo, na ano man yung kagawan mo, Choy Jesus. Nga akakit na ka. Wapin mami, anak. Sinabi ng Jesus ka ako, alang manakit, ikatangadwa, kumakangadwa.
Nang kay makiramdam ta king apong Ginoo balata mo, king apong Ginoo po tang tutudyak yung burita mo. Ewari po, nang kaya tingkang damdaman po tang magpatuto, nga rin, nagpapatuto, damdaman mo na imbalang adwang ko binyena ning apong Ginoo. Nga na. Kaya po makanyan tandaan niyo po, beto nga sign ng kay biyena ng apong kinukeka, yapin itang mapait ayak mulan mo. Tandaan niyo po ito. Patsete niya, paramdam kay kay apong Ginoo. Maslam niya po yung paramdam na kay ng kaya makayakma kay tamburi mo. At oyan yung lalakwan na kay katamo ng itong birhen. At ini ang plano, gana-gana. Pero, makanyan yung bilyari. Pasalamat amo po kay katang dating Papa, Pope Francis. Huling natin niyang likwan ang metong amaulagang bagay king Santa Iglesia. Yapining hausan tamong synodality. Isasabyan kay katamong abe-abe ta kanong maglakbe, alang malalakwan. Abe-abe. Kadeng kaya beta mo, liwa mo rin katoliko. Pati rin nga liwan tao, kaya beta na. Iya sa dapat maging sensitive tamo, karing kay katang kayabi. Huling after all, dining kaya beta nga rin yung diyang ilamang katoliko at suya rin nga pong Ginoo karela. Nya kailangan aliwa mo yung sarili mo, yung pakiramdaman mo. Pakiramdaman mula naman. At kaya ba't ang may kiramdam kay sarili, ampo, karela, katatawlian, makiramdam tamo, kim banal Espiritu. Ato hindi po yung likwan ng maulagang mana kay katamo. Happy ng awasan may pumpari, conversations in the Spirit. Ato yan po, yung iturura kay katamo kanyan. Dapat magbabay ni king parokya. Potang magplano kayo. Aliwa mo itang ika ng bala among nung nanggano. Abi-abi. Makiramdam ting Espiritu. Para pang kanita itang pamakiramdam tamo, kanita nakatamon luban ng amano na ng apong Ginoo. At potang luban ng kataning amano, andyan pang taliwas pa, king kakatangasahan. Kanita tanaman mamungang Kristo. Kanita ta mamungang apong Ginoo. Impengan tang apong Ginoo king misa, yang lunto apong Ginoo king daraptan ta. Yasat ka bang susundo tamo yun kay katang pamaglakbe. Kanitin panahon ng Kwaresma, painturo king panahon na ng pamanyubling bebye. At ang tamo king indong birhen, turwana nakatasan ng makiramdam. Makiramdam king kayang aman. Makiramdam king amano na ng apong Ginoo. Bangkanita kalupa na ng indong birhen, mirasya naman ni Kristo, karing kaya betang maglakbe ketiking yato. Pangadiyo ko po, pangadiyo la, rening kakatang kapadadapari, baking abiyabiyat ang pamaglakbe, king mit mong kasalpantayanan, maging pielin bawanan kami po, numakananong makiramdam, king amano na nga pong Ginoo, at numakananong paboren, ing amano na nga pong Ginoo, mamungayang Kristo, kimbieme. Amen. Pasyag tamo po hining kay katampaniwalan, sasalpantaya ko king Diyos sigpang mayupayan tuto, linalang king banwat yato. At yung Yesu Kristo ang anak ng bugto ang kinutang. Pengagliking upaya ng Banal Espiritu, mibahit kamuan ang Mariyang Virhen, linasa ng mapayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katumaldo sinuliyang mebye, pepaitas sa banwa makalukluk, wana ng Diyos sigpang mayupayan tuto, iba't ka rin magbalik yan naman keti, banukong ka rin mabye ang pangmemate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Banal na kapulungan katolika, king pangasamak ding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biye alalangga. Amen.
King anak ning Nuana Virgen Maria, Yesu Kristo, tinggap tamo yung masayang kapabalwan ning makakamos ng plano ng Diyos para kay katamungan. Manalangin tamo para king pangatupad na king kapulungan, king yato at karimpuso daring tao. Yung pakibat tamo po, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Diyos, mantabeyo, King Papa, King Kekatamong Arsobispo, Kura Paroko at Karing Diakono, King Karelang Kasuyuan. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Diyos, mantabeyo, Karing Sablang Kristiyano, King Karelang Pamipatutu, King Mayap Abalita. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Diyos, mantabeyo, Karing pamuntok ding bansa, King Karelang desisyon at dapat. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Diyos, mantabeyo, kaya katamong sasambangeni, keti king kaya katamong pangatalatuki, at mituburan. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Diyos, mantabeyo, karing sablang mayango na biye, King Karelang biye, kagum ng Kristo, manggaman king alanganga. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginong Diyos, pag masasamya yung upaya ng kayang grasya, King Nuana Virgen Maria at kay kaming kayang anak. Palalaman mo yung kay kaming lukod keka at para karing aliwa, kabang pagtulapan ming gawan lalong ganap king kayang kapurian. Ito doon ming kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Kabang darawon tayo ing sarili tamo, king kapaminatan ng tinapay at alak, ikanta tayang dalit, kimpa magsadya, karing ayin.
Kalugrang kapatid, manalangin na kayo. Kanitang kay kayo at kakundahon, matang kaparapan ng Diyos, ikpambayupaya ang tuto. Tanggapanay sana ning Ginoo ting dawon karing gamat mo. Kini kapuri po ni kaligaya ning lagyuna. Kini kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, ikpambayupaya ang tuto. Margod mo sana ang tanggapan, iting yayaya ni kay kampanal a kapulungan. Ban matula na lang apag masusyan, ting banal na misteryo, ami pagmulan, kay pamikatawan ng tao, nimbugtong mong anak. Itaduan bing kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kayo. At keka antimurin. Yat nayo la rin puso ya. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tao. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunebing karapat dapat at matulid, sukat at makakapos. Impasalamatan da ka, king sablang pinandit at numan ka rin. O Ginoo, banalig pa, bayupayang tutu at alanganggang Diyos, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing balita tungkol king pamikatawan ng tao, busalbi, at para kami, matulan ang tinggap ning Nuana Virgen, kami ning matibay kasalpantayanan, yang belita na kaya ning anghel na tinubod mong iba't banwa, at malugod ning dela ning king kalinis-linisan na siya pupunana, yang lilunganin ning upaya ning banal espiritu, banberinan pangutupad, itampi nga mo, karing palipi ng Israel, at mipakilala itong malambat na ng panayan, matupad ding sablang tao. King kapamilatanan ng Kristo, ding sablang anghel, adaralita lang likat king harapan mo, sa sambanding kikang kamalan. Pagparalumpo mi kika, ing basan mong bilawok, king karela ing siwalami, ngayon king mikakametong mong tula, ngamigan kakanta. Ikapin ng banal o Ginoo, ating metole langan matabanak ang pupurian. Uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalam ng biyeng sabla, layo ng pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king kapulungan mo. Banketa, manipat king kayaslang na ningaldo, ang gana king kayalbog na, indali sa daon miyang pangyaking lakyom. Uli na nito, Ginoo, pagparalumpo mi, palukog mula at pabanal king kang Espiritu, dating ayin at daralanit darawon kaya, ban magawalang katawan ang pong daya, ning kang anak, Yesu Kristong Ginumi, aminutos kay kami, ban pagmasusyan bila reting misterios. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksila niya, kinwa niya yung tinabi, at pasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinabi, at binyan na iti karing disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti. Ulitin ka na akong katawan,
at bitawan para kay Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay batan ng apunan kinwane ang kalis. Pepasalamatan na kat pinuri. At binyanin ka rin kayong disipulo at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ng kakundaya. Indaya ng bayo at alangang tipan. Ami pupo para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banaketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpami kagana kayo, kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Pasyak tayo ng misteryo ni kasalpantayanan. Iyagay ng kaganakan mo, O Ginoo, yung makaligtas ng pamaylasa, ang pong kamatay ng anak mo, yung maligayang pamanyobli ng bebye, at yung pamaytas na banwa, at lahat yung makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Daraon niya kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Balikdan meng pagamuha mo mi, ing ayon ni kay kang banal na kapulungan, at kilalanan me ing bidawon kimbyena, apuli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misot kaya. Pagkala mo sana, kami ngan may pasiknakan, king katawan na pong daya na ng anak mo, mikapmon kami king banal ng Espiritu, at maging betong kami mong katawan, betong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa nang maging metong mong alangang daon keka at papalyarian na kaming mirakayanan king pikamanyan king kekang banal. Muna, kambening nuwan na Birhen Maria, kapilanman Birhen, ayon duning Diyos. Kamben ng San Jose kayang esposo, kambering wan apostol at maligayang martir. Kamben ng San Vicente Ferrer, tig sablang banal, paulin pamilya tanda, manalig kaming mirinan kasopa na lang patanat king arapan mo. Pagamwa mumi o Ginoo, iti sanang ay ning pangasut mi keka, pasulungan na yung kapayapan at kaligtasan ding sabla, king mabilugayato. Pasiknangan mesa king kasalpantayanan at lugod, ing banala kapulungan mong kasalukuyan maglakbe kay tiking yato. Kambe ning kaya kang alipan, Ipapa Francis, Ipapa Leon, at ning kaya kang obispo, Florentino, ing sablang obispo, pari, at ning mabilog a kapulungan, agewa mong sariling keka. Apamakalulungi pa, pakiramdaman mo ing panalangin iting pamilyang pinulong mong marap keka, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming mayang unabi, lalong-lalo na ring panalangin bingen.
At ting sablang keka may matula at may muna keti king yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mo nga langangga. King kapamilatan ng Kristong ginumi king uli na pagkalumo king yato ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya, o Diyos pang mayupayang totoo, kagam ng banal na Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggamang kingalangangga. Gimit mong lugod ay kapasalamatan, mawis tamo ngayon kay katang kalukuran na pa at nga tamongan manalangin. Ikawas mo kami king sablang Morocco, Gino. Balugod mong pagkalabing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasopan, king kang pakalulo. Parati kaming miligtas, king pamadali panan ng kasalanan. At may kabyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kami ng maligayang kapanaligan, king panyatang ni Yesu Kristo, kay kaming talapangapos. O Diyos ay kami, in kinumi Yesu Kristo, sinabi na karing kayang apostol, in kapayapan, lalakwan ko kay kayo. In kapayapan ko, mabye ko kay kayo. Hemo sana babalikdan din kay kaming kasalanan. Noon lawan mo yung kasalpantayanan ng kay kayong iglesia, at pamayapan may ang pambilugan, agpangking kaburian. Ikang mabibiyat magari, manggaman, kingalangan ka. Amen. King kapayapaning Ginoo, mantabi sana parati kay kayungan. At keka antimurin. Matula tayang iyang pang, ingwaganing kapayapan, king metong at metong.
Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng kiyato. Wala rin mayawis, king apunanan ng kordero.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, itanam mula sanang malalam king kaisipan may, ring misteryo ng tunay kasalpantayanan. Kikilalanan may king kang anak, apeng aglining nuwan na Virhen, Diyos yang tutu at tao yan namang tutu. King kapamilataning upayang pepakilala na, yang sinubliyang bebye. Pangintuliran mi sanang magkamit king tulang alang kapupusan. Itiadwan may kapamilatan ng Kristong Gino. Amen. Lukluk tamo po. Atin tamo pong second collection para king Mother of Good Counsel Seminary. Bilang saup tamo po king pamiyubog at pamagaral din kaya katamong magpari king Archdiocese. O dahil pong salamat karing kaya kayong ibiye king kaya katamong second collection bilang suporta tamo king apostolado ning kaya katamo pong seminaryo. At buri kaya pong samantalanan iting pamikatagon, bangka nito, ipakilala ko lang kayo, ding paring akayabe ng kakatamong arsobispo, kaniting kakatamong pamagmasusi, king kapiesta ng kakatamo pong parokya. Pag-umpisa tamo po, king kanakong kaklase, Father Reynaldo Garcia, ing kasalukuyan ng pura paroko ng Divine Mercy Parish, king San Jose, Florida Blanca. Yamong Ray po. At ing tutuki po, ya po ing kasalukuyan na Director of Formation ng Graduate School of Theology ng Mother of Good Counsel Seminary. Yamong Mark Simbol po. Yamong Mark po, akayabe tayo ng simbambengi king Masamat sa Banilla ang po king Fiesta Communities. At siyempre, ing kakatamong kakaluguran, ing Paris Vicar na ning Santa Rita de Casia Paris, king Santa Rita Pampanga, Yamong Ramon Torres. At ing kaya katamo pong kabikarya. Dito sa Bikarya, ing kura paroko na po ning kaya katamong Mother Paris, apin po Reverend Father Dixie Paras, ing kura paroko na po ng Santa Monica. Ating kayabe na pong diakonong apong donging kayang sekretaryo, Reverend Deacon John Paul Toting. Siyempre po, yung kakatamong diakono, Reverend Deacon Calvin Simbulan. Ing Paris Priest po masamat ang pong mabalukok. At siyempre pasalamatan tayo po yung kakatamong menimuna kaniting misa, yung kakatamo pong Arsobispo Yapong Dong Lavarias. Among dakal pong dakal salamat kayong pamamiyayong oras, ban kanita makisan metong king kaya kaming misang kapasalamatan kaniting Piestang Parokya. At dakal pong dakal salamat kay kayungan, king pamakisan metong yu, karing mga labasan tamong kapag masusyan, at kaya tang prosesyon na nabengi, at king pamagmasusi tamo king Piestang Parokya. E dan ako po kailangan tunggal-tunggalan lagyu, ban pasalamatan, baluyo po yung kaya kayong kapagalan, ang po yung kaya kayong inambag, king kaya katamong kapag masusyan, at nga pong ginupo, yan ang balang mabless, king kaya kayong kayapan at ganaka. Dakal pong dakal salamat at happy fiesta kaya katamongan po. Dakal pong dakal salamat. Bayo po yung tauling bendisyon, siyempre, di lang tayo naman maya po oras at kapasalamatan ng kay katang Paris Priest, ne po, Yapong Paul. Unti na po yung sasabihan ko, kareng aluang parokya, pangaditala po. Pangaditaya po Yapong Paul, sana ene pa kukuwanan ng apong Ginoo. Bangkanita, asundo, yung kayang
mayak, bunga, ay biyan na kay kayo, keti ne po. At salamat po kay kayong pamananggap at pamanese mo naman kayo, manta makasuyo yan na bang kay kayo. Okay? So, pangadi tayo po. King Ginoo, manatili kay kayo. At kaya antimurin. Ito kuyo lang ring buntokyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. King Diyos sa malugod at may bisang mangabos king ketawan, king kapamilya taning anak kabait ning Nuana Virgen Maria, pangintulira na kayo sana king labis-labis a bendisyon. Amen. Kamtan nyo sana king sablang pinandit at numan ka rin, king kayampunaning Nuana Virgen, ngayon king kapamilya tana, pingintuliran niya yung tinggap king mismong panibatanan ng biye. Amen. Iking sablang mitipon keti kaniting kayaldawan, bayang pagmasusyan ng kayang kapiestan, kami ning mayubo yung debosyon. Mantabi sana kay kayo ing tula at kapayapan, apapangayin tulig kay kayo, king ablas karimbanwa. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayan tuto, higpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daune, umetana at mamungang apong Ginoo. Salamat, King Diyos. Matintamo pong pamisulusulo kay ni King Paris Hall. Muntatamo po King Paris Hall para king katamong pamisulusulo. Salamat